mi faalande den fuɗɗo video on ya abono partage fi woɓɓe goo e fi video ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko ayyo musiɗɗo o gessamo mi faalama fiɗitanade ɗo mi faala ya heɗitoma moƴƴa. Neɗɗo mo wonɗo yiwde ɗo ko jooma jawdi, o ala ɓengure, o ala musidɓe, non ko o neɗɗo moƴƴo himo wondi eɓe o gollidata ɓen. Nyandere go non o invite ɓen golleɓe makko ɓen fop o organise hirande. Jon non goto kala himo walinani ɗum enveloppe e deftere. Enveloppe ji non hiɗi wondi e mbuuɗi, o jonnimo kala deftere e enveloppe ma o wi'iɓe goto kala yo suɓo ɗon ko honɗum ƴettata, deftere nden walla enveloppe wonduɗo e mbuuɗi on. On tuma o suɓini ɓe, watti o suɓi gardikorjo makko on non bo ƴettuɗa, oyni min ɗanni wata janguda cumi ƴetta mbuuɗi ɗin, oyni awa. Ɓawo iwi ko gardikorjo on tuma o ari ko jogiteɗo fi gueseli on, oyni nan kadi ko hombo suɓiɗa, oyni min non ɓengu an hino nawni, si wona no mi ƴetta no deftere nden, accu mi ƴetta mbuuɗi ɗin mi wawa ñawdude ɓengu an. On tuma o ari kadi ko defowo on, oyni an kadi ko hombo suɓiɗa, oyni iɗa andi min golle an ɗe yadata e janngugol, te hilam mari haajuji ɗi mi huntata, aju mi ƴettat ɗum ɗo mbuuɗi ɗin rek. On tuma o sakkiti arde ko gaynakojo on, kono patron on ɗum himmo hooli wondema oɗo komo ala hay e hunde, oɗo himo laaɓani ɗum, himo hooli ko ɓernde makko wondema oɗo ko mbuuɗi ɗin ƴettata fi ko wallitora e ɓengure mum ndin. On tuma gaynakojo jaaɓi hilan faala mbuuɗi ɗin moƴƴa, fi yo mi soodu paɗe kese, mi sodana ɓengure ande, mi sooda dew komi naɓana ɓengure ande minen kadi heɓa komin ñaama. Kono non ko alqur'anul karim mi suɓi, min mi nanayno minene an heno maaka ɓe wi dande wotere alqur'an hino ɓuri resude jaman, hino ɓuri resude or. O hendi deftere nden o udditi nde, o tawi ton kadoji ɗiɗi, kono non kado aranomo anti hendade on himi windanimo ton sek mbuuɗi ɗin hino ɓuri ko ɓeɗo fop ɓe jonnakon. Tuma o ndaari kado ɗimmo on, o tawi hino winda ton kala ƴettuɗo deftere nde ko kanko ronoyta o jooma jawdi ɗo, leeji e otoje e jawle fop ko kanko ronata. Ri ko giggol alqur'an yoɓiti yiɗɗo alqur'an, yo Allah arsuko en wongol yimɓe yiɗuɓe alqur'an, jangayɓe alqur'an, wajitorayɓe alqur'an, amin. Yandi hara a yejjitali abonade e partage gongol.